ngasi numida waram phongkhiba tongan manipuri siphongsing amasum thokhiba thawdo wathoksingdagi maruibi ipausing meyamna thamjari hanbada kanglaipak ki mairadagi lakusaraga UG amadi gang khutpusing miyamdagi sankhai thungkhai tawwa thingnaba anti extortion cell ama semle IG kabif mamang sahi English ngani ga kungo humdagi me ahumdagi manipura haurakhiba irangi matungdagi irang asigi khudongchaba lawraga underground sing amadi local gi gang khutpu singna miyamdagi senkhai thungkhai gi thabak sing ka hena satharak pathingnari masi uyengshina naba madi thingnaba manipur police na akanabi anti extortion cell ama semle haina IGP intelligence ki thopuri ba kabip na phongdokre ngasi paumi sing unaba amada kabip na makha tan phongdokhibada hairibi anti extortion cell si ADGP law and order lusingani amadi zonals IGP singna cell sing sigi member oigani masigi mathakta national highway singa potse puthok pusin tawriba truck sing loidana national highway sibungak senanaba security force ki company taraga taruk deploy tawduna thamni ki handak semlibi anti extortion cell si maru oina bazar manung institute kayada amadi lanai mioi kayada underground kayana cell gi demand toksinba pidraga phone tawduna kouba madi ki hanba yum da grenade thamjanba madi langsinba mi phaba punbegi thabak kaya hauzik sa tharaklibasi thingnaba thabak police na pekhatkani haki IGP na makhata na phongdokhibada asigumba miyam ki handuna namhaduna sel thum khaibegi thabak sa tharakpa kaya asina lamdam asigi sitmilon gi thabak thorom kaya da ayat apan piduna laire masipunama si thingnanaba Manipur police na akan mathabak kaya lokhanaba sem sari habisi paumi sing da phongdokhi makhasa tharak poina to papawmana nomagi sangdraba yadraba pot ki mamal khudak ta handhalu pubu thangba ngamloidaba steel gi deman khudak ta lepu haina androgi nu pisna wakat mipham sa takhre maira paibi apun malup andro na sinduna ngasi masing yamalaba maira paibi nu pisna saru yaduna nomagi sangdraba yadraba polam gi mamal khudak ta handhalu pubu thangba ngamloidaba steel gi deman khudak ta lepu haiduna wakat mipham ama andro mamang laikai kaithel sangda sa takhre ngasi gi wakat mipham maduna maru oina nomagi sangdaba yadraba potchagi mamal wanglingai seraksida thoklibi irang sida khungakpagi mingda tanja lawraga lup kaya mana pan dukan grocery dukan pharmacy school college hospital figi dukan ensang napi yonjaba madi sayen yolibasing autoriso thoribasing private bank sing yusungba sina sing sel gi asoba pubu thang mangam loidaba demand tawsinuna miyoi kya amadi dukan natraga namasagi sintha leptuna thangnaba kya yorokliba sing khangnaba kya yorokliba sing sibo nungai taba phungdonaki athuba matamna nomagi sangdraba yadraba polam sing sigi mamal khudakta handraba madi shell gi demand tori belup sing na demand khudakta leptrabadi laikai khul sing punsilaga asoba miyam gi kholaw launa ba sem sarak loi hainingai leiti haibasi laingak amadi shell gi demand tori belup sing na wakhal tanaba sangi haibadu utle haki ngasi gi wakat miphamda tilliba miyoisina control price hike in Manipur maintains rule of law in Manipur stop threat to civilians stop tracking fear to people's free movement national highway for all save our children's and save life of civilians haibana sing slogan kya laukhi amadi placard sing seasonary hensu pau sida makhatana phongdorakli makhasa tharak poina to papawmana apun bana mai pai haibagi panamda Federation of Haumi gi tare suba mapok kumon pangthokre khunthak amadi khunkha gi kek salai leiba furukun ga manga gi lusingba single loinana Federation of Haumi gi tare suba foundation deng si pangthokre Federation of Haumi gi general headquarter organization asigi president sapamsa jadumani na athoiba mithunglen oiduna pangthokpa thoramaduna hauju oiribu ku ki theory singna mamang sahi english ngani ga kungo humdagi me ahumdagi ngasi pawba leptuna satharakliba mihat mipunamadi toina landarakpasigi matangna karamna theory sing sibu thengnagani haibagi matangda wafam kya puthoktuna khanaki haina Federation of Haumi gi publicity secretary Hoirem Bharat Maitaina press thadorak pasirol aman hairi Seolasina makhatana hai thamnaba adu hauju thokliba lalasina iramdamasida ireisa phuru khudimakta landawani habisi puthoktuna khanaki kokina namna tapa mafam singda phuru khudimaki miyoi singna satok sin tawbuda apan mapiba makoina lawriba illegal tax na hengalakliba pot ki mamalasi lamdamasiki yellow phuru khudimakta piba sai thengni hainasu khanaki hari
ꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤ ꯌꯥꯎꯅ ꯚꯥꯔꯠꯇ ꯇꯤꯟꯈꯤꯕꯒꯤ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯊꯥꯖꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯕꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯀꯩꯗꯧꯉꯩꯗ ꯌꯨꯝꯗꯥꯡꯕꯁꯤꯡꯗ ꯇꯥꯜꯂꯤꯕ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯀꯨꯀꯤꯂꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯂꯣꯏꯗꯧꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯃꯃꯤ ꯁꯥꯝꯂꯛꯅꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯔꯣꯏꯗꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯂꯩꯇꯦ꯫ ꯆꯍꯤ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯁꯤꯡꯅ ꯁꯥꯎꯊ ꯏꯁ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯗ ꯅꯤꯡꯈꯥ ꯇꯝꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇꯨꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜꯗ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯟꯅꯔꯝꯂꯕꯅꯤ꯫ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯋꯥꯏ ꯀꯌꯥ ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯀꯥꯏꯅꯕ ꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯊꯦꯡꯅꯅꯕ ꯌꯦꯛ ꯁꯂꯥꯏ ꯂꯩꯕ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯄꯨꯟꯗꯨꯅ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯊꯦꯡꯅꯅꯕ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯐꯦꯗꯔꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯍꯧꯃꯤꯒꯤ 3th ꯁꯨꯕ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯗꯦꯅ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯏꯔꯩꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯠꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯁꯤꯡꯗ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯆꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯨ ꯌꯦꯠꯄ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯄꯤꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯏꯂꯤꯠ ꯂꯩꯃꯄꯣꯛꯄꯝ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯒꯗꯧꯔꯤ꯫ ꯍꯟꯗꯛꯇ ꯃꯤꯊꯤꯀꯦꯔꯦ ꯕꯦꯡꯒꯂꯨꯔꯨ ꯀꯔꯅꯥꯇꯀꯥꯗ ꯐꯦꯗꯔꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯃꯤꯛꯁ ꯃꯥꯔꯁꯦꯜ ꯑꯥꯔꯠꯁ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯀꯔꯥꯇꯀꯥ ꯃꯤꯛꯁ ꯃꯥꯔꯁꯦꯜ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯤꯛꯁ ꯃꯥꯔꯁꯦꯜ ꯑꯥꯔꯠ MMA ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯟꯁꯤꯞ 2024ꯗ ꯖꯨꯅꯤꯌꯔ ꯀꯦꯇꯥꯒꯣꯔꯤꯗ ꯏꯂꯤꯌꯣꯠ ꯂꯩꯃꯄꯣꯛꯄꯝ ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯑꯦꯜ ꯏꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯄꯣꯛꯄꯤ ꯂꯩꯃꯄꯣꯛꯄꯤ ꯑꯣꯡꯕꯤ ꯖꯣꯏꯃꯇꯤ ꯗꯦꯕꯤ ꯍꯧꯔꯩꯕꯤ ꯑꯋꯥꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯒꯣꯜꯗ ꯃꯦꯗꯜ ꯂꯧꯔꯛꯄꯗ ꯍꯧꯔꯩꯕꯤ ꯑꯃꯗꯤ MMAꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯕ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯍꯧꯔꯩꯕꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯂꯨꯞꯀꯤ ꯀꯟꯚꯦꯅꯔ CH ꯔꯣꯍꯤꯅꯤ ꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯆꯤꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯗꯤ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯏꯪ 2023ꯒꯤ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ 3ꯗꯒꯤ ꯏꯟꯗꯣꯅꯦꯁꯤꯌꯥꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯛꯁ ꯃꯥꯔꯁꯦꯜ ꯑꯥꯔꯠꯁ MMA ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯟꯁꯤꯞ 2024ꯗ ꯖꯨꯅꯤꯌꯔ ꯀꯦꯇꯥꯒꯣꯔꯤ 62 kg ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯁꯥꯟꯅꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯡꯆꯠ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯔꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯁꯤꯟꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯐꯝꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯐꯪꯍꯟꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯛꯂꯤ꯫ RK ꯂꯦꯅꯤꯟ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯇꯪꯈꯥꯏ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯤ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯒꯥꯏ ꯀꯌꯥ ꯄꯥꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯛꯄ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯂꯥꯞꯊꯣꯛꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯐꯝꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁ꯭ꯇꯔꯛꯆꯔꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ, ꯁꯨꯇꯤꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯏꯟ ꯔꯤꯀ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯐꯪꯍꯟꯅꯕ ꯁꯤꯟꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯤꯌꯔ ꯑꯦꯟ ꯀꯤꯌꯔ SSCꯒꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯔ ꯗꯣꯛꯇꯔ RK ꯂꯦꯅꯤꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯂꯪꯊꯕꯥꯜ ꯀꯨꯟꯖꯗ ꯂꯩꯕ ꯀꯪꯂꯩ ꯃꯥꯏꯝ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔꯗ "It is times to prioritize mental health in workplace" ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯤꯝꯗ ꯁꯤꯌꯔ ꯑꯦꯟ ꯀꯤꯌꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯪꯂꯩ ꯃꯥꯏꯝ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯗꯦꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯀ꯭ꯂꯤꯅꯤꯀꯦꯜ ꯁꯥꯏꯀꯣꯂꯣꯖꯤꯒꯤ ꯐꯣꯔꯃꯔ ꯍꯦꯗ M. ꯑꯛꯁꯦ ꯀꯨꯃꯥꯔ, SSCꯒꯤ ꯐꯣꯔꯃꯔ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯗꯣꯛꯇꯔ M.K. ꯁꯤꯡꯍ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯔꯦꯀꯣꯛꯅꯥꯏꯖ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯂꯩꯁ꯭ꯔꯝ ꯖꯣꯏ ꯈꯨꯃꯟꯅ ꯑꯊꯣꯏꯕ ꯃꯤꯊꯨꯡꯂꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯂꯦꯅꯤꯟꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯋꯥꯈꯜꯕꯨ ꯐꯥꯊꯗꯨꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗꯕꯁꯤꯡ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯂꯩ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯅ ꯂꯩꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯋꯥꯔꯛ ꯄ꯭ꯂꯦꯁ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕ ꯆꯪꯏ꯫ ꯏꯟꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯋꯥꯈꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯀꯣꯛꯅꯅꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯗꯨꯅ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ 15ꯗ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯁꯨꯁꯥꯏꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟꯁꯟ ꯗꯦ ꯊꯧꯔꯝꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ "ꯔꯣꯜ ꯑꯣꯐ ꯀꯃꯟ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯏꯟ ꯁꯨꯁꯥꯏꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟꯁꯟ" ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯤꯝꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 9ꯗꯒꯤ 12 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯁꯦ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟꯗ ꯃꯀꯣꯛ ꯃꯊꯪ ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯃꯅꯥ ꯃꯊꯨꯝꯁꯤꯡ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯗ ꯊꯣꯛꯄ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯕ꯭ꯌꯨꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯀꯌꯥ ꯄꯨꯕ ꯃꯥꯏꯝ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ "ꯌꯨ ꯑꯥꯔ ꯑꯋꯥꯔ ꯖꯦꯝ" ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯡꯊꯣꯟꯕ ꯁꯣꯔꯠ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯑꯃꯁꯨ ꯎꯠꯈꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯣꯔꯠ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯑꯁꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯁꯣꯐꯠ ꯀꯣꯄꯤꯁꯤꯡ ꯐꯪꯍꯟꯗꯨꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯗ꯭ꯔꯒꯀꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯤ꯫ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ 13th ꯁꯨꯕ ꯃꯄꯣꯛ ꯀꯨꯝꯑꯣꯟ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ PSO ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯥꯐꯣꯡꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ 13 ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯔꯛꯄꯒꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯗꯦ ꯉꯁꯤ ꯂꯤꯂꯣꯡ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯃꯥꯗ꯭ꯔꯥꯁꯥꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯤꯂꯣꯡ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯃꯥꯗ꯭ꯔꯥꯁꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯥꯜ ꯋꯥꯡꯈꯦꯝ ꯔꯥꯃꯦꯁ꯭ꯋꯔ ꯁꯤꯡꯍ, ꯑꯃꯨꯀꯣꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ TH ꯅꯟꯗꯣꯂꯨꯋꯥꯡ, MSFꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯍꯤꯖꯝ ꯔꯣꯁꯟ, PSO ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯐꯥꯔꯤꯛ ꯕꯣꯒꯤꯃꯌꯨꯝ, ꯑꯣꯜ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯀꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ YM ꯍꯌꯥꯇꯨꯔ ꯔꯍꯃꯟ,
NEFSA Education Consultancy की चेयरमैन SR खान PSO मणिपुर की एडवाइजर अजेजुर पुखरी मयूम अमदी BM जिसाना प्रेसिडेंट मेंबर सिंह ओइना सरुक याखी PMO की प्रेसिडेंट फरीक बोकी मयूम ने लमदम की मियाम की प्रपोजल पीबग लोइना फोंदोखिबदा PSO अमदी लमदम लैरिबा महिरोइ लुपसिंगना लमदम की महिगी लमदा अहोंग पुरकनबा करमना कन होटनरबसु ngasi phawad amhai phangdri masigi asoba maramdi paliba lenga amadi education department na pungning jangdaba madi mathau masa khangdra thabak tawdabadagini lenga ki mailoi sangsinga thangnaba mafam da lairiba private school kya gi registration amadi recognition pisalaga lamonomgi mutharnaba masa oheli lenga ki school singda lisang sina oja wat pegi mayuknariba kaya asi koukhre mami asi ngasigi lenga asigi amadi education department na tawdi masida lamda masigi mahi masingi lamda asobu saithing ama oibata natana tungi mirul oihogadaba mahiroi singi damaktadi yamna laibak thibana ki mangna makhatan hai lamda masida khunda minari basingna aigi haiba wakhalon adu thadok minaraba apun manipur amagi damakta apuna nungsi sanan amatu oina hingminaduna tangdu laitaba lamdam ama oiduna malemigi sakhot lamjel asida yawnaba iramdam iphurup amamam ohenanaba aikhoi punamangna amatu oina hotnaminara saiki thauram adugi saruk ama oina organization asigi executive member oirambadagi pothakrabasingda asama khudol pot pidun ikai khumna botki atopa pawmana Bharatna malemgi khwaidagi mapangal kana laibak oidaba yadabagi tangai fadaba lai Dr. Mohan Bhagawat Rashtriya Shyam Sevak Sanghagi Sir Sangha Salak Dr. Mohan Bhagawat na Bharat lairiba kanglu khudimak nungsi sanana laiminaba environment gi laugodaba thaudang amadi mapangal kan laiba ama samganabagi tangai fadaba lai haina phongdokre wafam asri Maharashtra gi Nagpur da laiba Sangha gi headquarter Reshimbak Sangha Hagdokiba Numiki Palan Tharonga Mari Lainana Laibak Miam Amadi Swam Sebak Singda Piba Warol Ngasi Fongdokibani Bharata Lariba Mipum Kudimangna Isagi Imung Manungdagi Hauraga Furuk Kudimaka Nungsi Sanana Lamina Bamadi Zati Bizati ki Ketnaba Tamdana Amana Amagi Awa Nungai Saruk Yamina Bagi Taudang Lomina Bagi Tangai Fatabale Haya Sir Sangha Salangna Piba Warol Fongdoki Sotaraba Samas Asigi Mioi Kanglu Kudinga Punan Sanction Minaduna Sing Patorel Laisang na Singwa Miyamgi Haubamapam Public Place Singbu Samas Asidalari Bamioi Kanu Kudimang Zati Bizati ki Ketnava Tamdana Sejanaduna Kananava Lominavagi Tangai Fatabale Haina Mahana Makatana Fongdoki Bharat ki Yumthang Nariba Bangladesh to Oiriba Tangdu Laitadra Bamati Levasigi Minority Hindu Singi Matakta Sathariba Miot Minay Singa Sigi Matangda Bharatna Diplomacy ki asawa thaudang ama oina Bangladesh pu tangdu laita laiba ama ohanana bu honaba madi mafam madura lairiba Hindu singda sathariba miot mine sikhudakta lephanbagi tangai fadaba lai haina sumhakna section wahai thamki mang tharagliba natural resource singa madi honglakliba ising nungsit ki phibam asida nungnang ba phongdolodna Dr. Mohan Bhagawan hai ising isaw ki awana nungsagi maisa hingalakliba ningtham thara ka hena ingsilakliba sina singba Ningdaba mong da kai tharakliba prakriti gi khoksa singasi aikhoina tawriba tungkoina satnaba yaroidaba sakhotlamjel unsustainable development gi mahini aduna maheurol gi satnarakba Bharat ki oiba satna role sigi matungina ngasi aikhoina mayuknariba prakriti gi sapu asi hanthana bo hona bagi tangai fadaba lai hainasu makna phongdoki atoba paomana amamba numit October 15 na total shutdown lokthokli asu Lakliba October 15 laipa pukun numit asi aikhogi kanglaipak Manipurbu loisan kiba amamba numini miyamna numit asi ningsing binaba lakliba October 15 amamba numit asida Manipur sinba thungna total shutdown lokthokli shutdown asina analeng asiana lining laisona madi athu akagi thabak singdadi komthoksagani aina thingraba Manipur gi laholup ama oiriba Alliance for Socialist Unity kanglaipak asuki publicity committee convener oina Thaupuriba as Mangal Puyik Pidon, Press Tokpa Sirol Manhaidi, Solasin Hai, Namidasida Aikoi Nantokpa Waragadava Asi Kayata Takibani, Namidasida Aikogi Manipur Bunam Takamasum Nampu Sizinaduna India Tensinki, Masigi Mahi Oinangasi Aikoi Nomunomugi Tum Silaktuna Gaura Mithai Mishida Sigadari, Namid Asidagi Hauna Ngasi Pau Aikoi Namza Namtek Biraba, Tengtang Kiada Ikaiba Panglava, Nokna Birava, Miku Kudingi, Kongoina Birava, Tuhot Pirava, Nehet Pirava, Hatok Pirava, Tugai Birava,
हंथबीरब पुंसी मदा लेलखली लोई मपु इंडिया ना अखोइदा पीबीखिदबा मिवत मिनै करी लैरिबगे अखोइ मी तंखाइ सेमी ह्यूमन ओइरक्लिबनि अखोइ तसेंबा मी मपु ओइद्रबनि डिह्यूमनाइज तौख्रबनि हरि मणिपुर सी चिना अमसुम इंडस वैली की चौखटपा सिविलाइजेशन अनिदगी लाक मानना मयाई मक्तदा लैबा पिकलबसु पिकना चौखटलब खुनाई सिविलाइजेशन अमनि हाइना लैखिद्रब ओजा नौरिया सनाजाउबना सिंथारामि ब्रिटिश न थदोक्तुना सख्रब मतुंग मणिपुर निखा तमलिंगै मनुंग अदुदसु मणिपुर कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1948 सेमलगा मदुगी मखादा मिखल तौदुना मियामगी मिहुना लेबा ngakलबा लेबा अमोइकी निंगथौदी लैंगाकी पांगल लेतबा ममिंगतगी ओइबा निंगथौइकी इंडिया दा यावरबा मतुंगदा असिगुम सिविलाइजेशन अमबु मिसिंग यामदे मपांगन सोली हाइन उसितबगी मवोंगदा पार्ट सी स्टेट की कांगलुग थमकी अखोगी हिस्टोरी येंगलबदी पार्ट ए नत्रगना पार्ट बी स्टेट ओइना थमलबा याबने पार्ट ए अमसुम पार्ट बी स्टेट की कांगलुपता लैबा मफम सिंगदी मपुंग फाब स्टेट हुट पीदुना इकाय खुमनखि पार्ट सी स्टेट ती मियांगी मिहुनसु लैंगाक तौबनति इंडिया ना थरकबा मिलिटरी ऑफिसर मना मनिंग तौना ngakpa लैंगानी पिख्रबा मसिंगसु यामखिद्रबा सिक्किम ना इंडिया यूरोप मतमदा फुल स्टेटहुड पीदुना इकाय खुमनखिबा अदुगा संगमनरबदी मणिपुरबु पार्ट सी स्टेट ओहेनबा सिदी यामना साउना खुंगोइनबा मखल अमनि हारि सेलसिन हाय मसिगी मतुंग यामना वाना मियामगी इहौ हौरबा मतुंगना 1957 दा फमदौ लोइसंग लेजिस्लेचर लेतबा यूनियन टेरिटोरी ओइना थाक मसाक अमा कहनबिखि मसिदगी हेना इकायनिंगाई करी लैरिबगे पंखक ओइथ्रि मथंगना मियामगी अकन मिहौ हौरुरबा मतुंगदा 1963 दा लेजिस्लेचर लैबा यूनियन टेरिटोरी की थाकपिखि मियांगी मिहुना लैंगाकपा यूनियन टेरिटोरी फंगलबा मतुंगदा सही क्या अकन मियांगी इहौ हौरुरबा मतुंगदा 1972 की फेब्रुवारी 19 दा मपुंग फाबा स्टेटहुड पिखि फंगफम थोकपा हक तानबदा असुक यामना ओहनखिबसि असुक यामना इकायबा पिखिबसि अखोइ इकाय खंगदबगी इंडिया दा लैबनि हारि मथंग मखा चथरकपोइना मसुम लोइसलकपोइना कांगला पाउदगी तो पाउना कोतुना विलेज यांखैगु हुमदगी मिफम कौखरे कमिटी ऑन ट्राइबल यूनिटी कोतु की जनरल सेक्रेटरी लमिलुंग सिंगसिना मखोगी लोल थोकप सिरोल मना कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट की सदर हिल्स तुसुंग फाइलनमोल एरिया की मनुंग सना लेबु खुल यांखैगु हुमदगी पब्लिक मीटिंग अमा कैथेलमानबी कम्युनिटी हॉल सदर हिल्स तथा असगी तरागतरु की नुमिजुंगा पुंग तरानिथु ताबा मतमदा मीटिंग अमा कौखरे कोतु की सिरोल अदुना हाय फाइलनमोल एरिया की लिस्ट असिदा मीतैगे कुकी की इरांग लेबु खुलसिंगदा नोंगदम कुकी कामू लैरक कामू तंपा कामू तमांग नोंगपोक सेंटर नोंगपोक फैजंग हैरौलेन कामू सिंग बोंगबन खोलेन माफाव कुकी सिंग अतै अतै कुकी नमना ताबा मफम सिंग मिफम सिगी लिस्ट यावरी अमरमन निंगसिंगबे हंदकता UNC मणिपुर लेंगा अमसुम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स याउन इंग्लिश सिंगनी के तरागतरुक डिस्ट्रिक्ट तरे सेमखिबगी यानिंगदब उतुना लैरिबा सिगी मतांग मिफम पांगथोक्तुना मखा ताबा मिफम मथंग था नवेम्बर की तरागा मंगा सेनापति दा ट्राइपटाइट टोक पांगथोकदोरिबा सिगी मंगोइनना मिफम मसि कोरकपने हाइरि अदो हौजिक ओइनदि म्याम पाउस मतांग से लुसिनजरगे मसु म्याम पुना नौबा अपडेट गामिनसि।